Korektno? Možete malo... Mislila sam ti ga rađe, ali ajde. A ne, pa ne, ja sam tu Ne, ovdje je baš fino, možemo napraviti šator, roštilj, dok ti krepavaš gladi, evo, Je li to cirkus? Ne, to je MUP. MUP, da MUP, kakvi je to budalac tu? Ogromna prazna glava, pravdi kršljav trup. Pametan šuti, muki pametuje klub. Nevezane gluposti lup. Cenera na kaficu, obraz nije skup. Koprnje peri geri, laže mjere mjeri. Šta profit sebi beri, stiče tebe beri beri. Vlast i policija, mito i korupcija. Vlast i policija, mito i korupcija. Vlast i policija, mito i korupcija. Vlast i policija. Danas je bila podršku Domagoju Margetiću, krenula je jedna prosvjetna šetnja prema rezidenciji predsjednika Ive Josipovića. S obzirom da je predsjednik obećao da ćemo ispuniti uvjete, da će ga pozvati na razgovor, od toga nije bilo ništa. Znači grupa od 20 do 30 ljudi je krenula prema Pantovčaku gore i zaustavljena je od strane interventne policije jedno 5 minuta. Još nam je trebalo do ulaza u predsjedničku rezidenciju. Kao objašnjeno je Domagoju Margetiću da se na 10-15 minuta mora stati zbog sigurnosnih razloga i da će nakon toga povorka moći nastaviti gore. No, nakon 10-15 minuta došla je Marica policijska i počela je hapsiti ljude. Znači, ili privesti, ne znam kako će to oni službeno objasniti. Privedeno je negdje oko 10-ak ljudi, htjeli su i privesti Domagoja koji je u jako teškom stanju bio. On se tamo, kad su ga htjeli staviti u Maricu, srušio, pozvana je hitna pomoć i odveden je u bolnicu Merkur. Čuje se policija, vlast i policija, mito i korupcija. Vlast i policija, mito i korupcija. Vlast i policija, mito i korupcija. Dok smo išli prema Josipoviću, negdje 30 metara do Josipovića, nas je okružilo jedno 15-ak interventnih policajaca. Rekli su da malo pričekamo dok ne dođe načelnik, bla bla bla. Dok smo čekali, došao mi je jedan od policajaca, zamolio me osobnu i kao da dođe malo sa strane da popričamo. Već su se otvarala vrata od Marice, pitala sam jesam privedena, on je rekao da. I tako su nas jednog po jednog počeli. Dokad sve ovako, ljubio za kolektiv, ne pomaže ti se da ti, za nigdje nije lako. Strašno stresno, nepotrebno. Šta se je dogodilo? Ništa posebno, išli smo mirno pružiti podršku, ja sam prijatelju Domagoju Margetiću, ljudi su se spontano okupili, nismo pravili buku, nismo pravili galamu, po trotoaru nismo mogli hodati, jer su bila policijska vozila parkirana ispred nas. A di si Domagoj? Di si ti? Brzo su te pustili. Jedna. Oči su ti ovakvi. Mi ne nama sve ono treba bilo čekati. Vi me vani zabavate se, znači mi unutra tapkamo. Ajde više. Kako je bilo? A super, bude nezaborno, koji svaki put. Ista ekipa, nama se ne moramo se poznavati. Garant je u igri neka sitna riba, fotelja su vladi glavom klima, klima. Svake godine se veća plima, plima, neometan kriminal svima njima štima.